tu nai kha hol kong nan chim chiao ye nian lon hol zau kho hol nan ti cái hol mi hi ze hol ki zo ke ba zo ka khal ve lo mi che mi sia pan na hol hi kun yin kang lai hol de wa lo ti che kha re chen nan hol hi ti khom tum hol pak si ti zo om ze ba si do ka hol hi zo e se lai hol a chok pa di mi hol se sia pi hol ti ka wo okay tu dan a kem cha zero ada raising emotionally and spiritually healthy youth leader topic kai theme ti sia jun 1.5 le second generation a hroi tu ding nan si cha long chin le khalau le ya adam mi no hroi tu dam pi chukho na ding cha se but chen ne kan samin wa kan safti ka hin kan chung le chiam kho na potential skill dam pi akan pe mà căn chung này chiếm khó nạp potential skill chiếm khó nạp cho chiếm nạp ở sự hiểu mà chiếm nạp ở sự khó nạp định trả căn chung này potential skill khác ở đây căn chọc cái lại căn thân cái định sẽ bao cái định căn sẽ thấy đại tâm bị đại cái định khác căn nguyên là sẽ chung này chiếm nạp viên để ở đây chọc khó nạp định trả chân cái nạp định trả bao cái lệ thấy đại khó nạp định trả bị bị chấm cho chung này chọn nạp khá sẽ你家那个亲密，判断那个亲密 ，emotional intelligence 卡些，所以都不看个思考那定咋 ，IQ 浪卡咋了喂，EQ 卡跟双好的没卡些，下阵嘛psychologist 帮人亲密 ，EQ 跟的没 ，emotional intelligence 是了哇，中来穿那跟的没 ，Bible 里还跟熟来。你知道中啊，不看跟亲密就 language of the soul 跟的没卡。就咋个你深度开发咋准从来穿呐龙金龙卡西楼，他让送卡被平安，他让深度咋他让他让嘞龙金太阳跟你可能的咋天考西楼。就咋你那个亲朋都看Peter Scrazero 你亲密卡 emotional health and spiritual maturity are inseparable. Therefore, it is not possible to be spiritually mature while we are remaining emotionally immature. It's a cause of a certain Zaytinda. Lungtin Thazaang can turn them alive. At Cawnpiaknak dây bộ hi chọn der cần du chân chân der hao chân chân nào thì ngã rồi đấy hao chân nào thì ngã exercise lung tin exercise là hao dây cái nào cần lung tin cho exercise cần tuân hà lại lung tin cần tìm hi spring hết ta chân cần du spring cần tìm mi cho press cần ném nè hao ném nè ping hao exercise nem ne ballo mi spring to kan press kan nim ti ka hawa fa kai ngai lung tin cheu ka to nem ne ballo mi spring man to kan se to ba de ne pa chen press pa chen tin hung to in order to ma ban to ka exercise la ballo mi lung tin control ballo mi lung tin se chen click exercise gì cái exercise kan lai kan click pentik foi te kan ba thi lo asina exercise la ba lo mi stop ba de clear ha ka ba ti cho exercise lo lung tin theo kan ma ban to ka si cho exercise to ba lo mi lung tin control ba lo mi emotion ma ka se apui tin lo mi lung tin kan ti mi so asia cho lung tin pui tin na ding cha zai da kan to na mà lung tin emotional intelligence a definition ni ra kan chim chang ye ma kong hin han le wa ma to in ka popular lo asina after 1990 ya kan ma he a popular guy may say among the leaders the theory of emotional intelligence gained popularity in 1990
Chuakan ma chapu pakata define atwa mi pakat chu da si tia chu psychologist pakat ni define atwa mi chu emotional intelligence as the ability to monitor one's own and others' feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this information to guide one's thinking and action. My emotional intelligence can tell me befang he. Bible says exactly na umlaw. Makbuot makbiya ka. Asinay my emotional intelligence can tell me ka Christian discipleship he. Zul tu nun asalawa krik zul tu sinak he. Ke ailaw na tampi It embraced the principles of Christians discipleship. Christian theology Brian Smith matihin asim. If we are to successfully move through life, to live productively, to accomplish our dreams, to make meaningful contributions to others' life, we need emotional intelligence as much as any other skills or personal quality. Lotin na, omin nakle, midang sa tapnem na, sana tay nun kan ngay kot na ting sa longtin film na, longtin chon na hi pumpa zong qian na ban to kinabepi. Juta emotional intelligence kan di mi, roi tu pakat ni skill tampi, au mi ma skill tang abepi ban to kinabepi ve mi. Ta chun na public speaking skill, roi tu sa abepi ngai, ma ban to abepi tiang abepi ban to in emotional skills on here abepi ve. Self control, ma lama long tin yu kot na. American psychologist Daniel Goldman ni lungtin chan kho na ting cha theory panga develop atwa. Ma pakat na theory pakat chu self awareness ase ma lama lungtin ingat na kase. Ma lama lungtin ingat dis ma lama ai lungtin ingat itek na kase. Ka chung le ya se ban tok da se. Aleng le ka se lao. Jun asulam fiang na definition jo self-awareness definition jo the ability to accurately perceive your own emotions in the moment and understand your tendencies across situation. Bakas. Juta ma self-awareness kan timi jo na chung zaiban tukta na do zaiban tukta na hom ma na preference so ka asilo. It goes deeper than identifying your preference. It means knowing yourself as you really are. Knowing your emotion. Do it can take me to Tikal iceberg ay ta chen ka do. Tikal hi ocean kan sok te ka at chung le kan huk mi ki 10% long asi. Asna atang le akan za song ko 90% jo atang le akin aume. Titanic timbo tisunga zero nga ta dia chen at chung le kan bu an mu mi 10% wrong asilawe chung le 90% wrong anse zamfa ten powerpoint teka next slide next okay thank you good job Tata mahe atung le 10% ka sila atang le som kwa ro ka hina si Christian theologian pakat ni Peter Scragin ni achung ve mi jo most people shipwreck or live inconsistent life because of the forces and the motivations beneath the surface
of their life, and they have never considered. Kan na kan rok jak tu cho chung le da sa kan ma la kan ma kan take a chung le 90% kasi. Cha a chung le 10% sa a tang le via de ka take na ngat na kasi na chung le. Cha Solomon ni Proverbs tung tuk bia dali chang kulun na ka ma tin chim. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Nalung kata din veng tua, zai chatia chuka jun nun na chati ka. To know who we really are. Kan ma hau ta ka si di fiang de ingat ti ko na ring cha. We must look at inside our heart. Bakit nasa reality mizu, what am I feeling? Kasi, chung le sa awareness ka ngelaw tika, result to say that si de balaw kasi. Balaw ka is as the result of not giving attention to inside alarm of smoke kasi. May ko chok chwa matong buwan kan pechang zay manakan relo chanas. Ignoring the emotion of anger. Nema chungate kachin akong bal dito pati sa tada Be honest, how many of you ever get angry? That means you are a true human being. Minong tak-takat pinas. But second question, how many of you able to control your anger or emotion when you get angry? How many of you? How many of you able to control your anger? Okay, kan di lagi improve kan hal ini nak sih jo. Jadi saya tidak kan anger kan control lah. Kan ignore tiga, kan emotion kan head itu loh. Jadi take care how. We need to take care by calming it down. Now dia tap kasi kita kan tuah tap tila, tap jo, tap tila, calm down. Jadi apa ni naga by recognizing it, be transparent to yourself. Oh, nung pe afake, natin pe ahong deng magchang di recognize that kasi. Just a Paul in 2 Corinthians, a Christian spiritual discipline is self-examination. See, maklima nun i-check na, nang maklim nang maka, chade inyak sa tuah. Apa ni naga self-awareness to who am I and why am I here? Throughout life, humans struggle to answer these two fundamental questions. How do I say? Chucha, zero nga na tinahong, matinahong tika. Midang ni criticize ang tuwa roha mo na tinahong. Asilawan nang ma na chung le emotionally healthy na silaw roha na tinahong. Zero nga na tinahong. Facebook mantak na post like konto na nga roha mo. Negative comments roha mo. Wait kada. Ito nung niya, Facebook mantak para post siya nga top pagkahaya mo tabi tinong bubak na tama. Bad day today. Whatever honey. Ay, nisan ka post me ka mantak ka kadut mo like ka nga lo. Di ba ka siya? Nagtuwa siya like ng Facebook sila kan champion na like kan boost piak na like ng pizza mo ka like today. Don't worry about like ticket. Like nga lo. Chúng ta lúc trên đằng nó ruộng à bê, huay tụ chiều khát cho
chunga zeida aum ti afim lo mi tampi zatin rol tham jam biagina an pum asina en an long tin chunga need the surface atanga zeida aum ti hat lo mi tampi try to kan cheu ka tu thong thap bedak yang chim khau Bible and real asina in anlong tin chung ye along of the smoke may cool along ka at lo mi tam chucha malama itang ni abe pingay nga number 1 chucha mahap country ni hin kan din ni ahoy to a followers sina ma tin chimbo be the change you want to see. Kanupi kaninu ka tenpe katu bitang takaum kachimpeng ma din umlai kate keng nasi di katu bitang takaum as long as I told her to change never happened. Kay mani katu bito si dasi tiachun kanupi ni Bible read peng nasi di katu Ping nasi di kadu ke mak sambal lo. Kita ka busy tu. Kita lian ka lai, office ka lai. Mak cuma nang cuma tharan cam lai, Bible nang lai, ngak cina chat na zok kan halai, rola semua halai, in the chin fine halai, tika kadu. Boy pasin cuma thaga cam biar, boy pa change my wife. Apa yang kau pasin nak kafian tu? Nanupi jo kan ten pem halai asinain nanupi ten napting ja nang mak tua kan pan halai nadu mo yes Lord ma inwasan katajam kakatang Lord use me as a tool to change my wife jadi kata sana awareness kan nupi sini tuah se keng se di kaduk mi via deka kemani ketua cang Zeta kanubisin to na set di rocham na kange pakat na rocham na kange mi Zeta si dilhan lewa chu okay no si cha kanubini now joy life kafa apom lai rola sumong lai in fai de in the chair lai afa pa cha tha ka cham ke peng lai ti kha kadu mi se asra kanubi mas chebe ke mai ka follower asin kanu ka sultuti ka fian chu cha a kanubi nun na ka khen na khen set ti ka tuk ni kha ke mani masa jama ka to chu te ka I started taking care of my kids orang kom le wai ka fa ba e tharuk chung ve kan ka fa ba e ka pom bal la ka ta ka za ka ti Sari tua jangan dia nak keng ya cakap ke mana ka fa ka tak ke dai pa teng saya ka phat pa ka number 1 training ka chong me to how to change diapers dai pa training pa ka chong dai pa apa ni na I started cooking ro chong ka ki ma pa ke ro ka song atong na so he chia kan ti ro ma dia kan cleaning house chores biar te ka to be atong na a baby jama I started praying for her ma viel de ka nupi ni keng se ma viel de ka nupi ni to se de ka duk mi kha ka to de ka kan change happened ka nupi nun na ka kan na kha change in my wife's life is huge for me change in your people will make a huge difference in your leadership. We could have married counseling. Look at ni chimi to siapa pa rosong ni chimi Bible apa mi pa rosong au tung lau na tinggal biasa Bible ni rosong Thian lai mi pa la na Jacob tu mi pa si tu rosong Thian tak mi pa si Bible aja ni pa rosong puding kati
lại ba rồi xong cho Malaysia lo cái cụ đình ôm Malaysia chứ sẽ phát nữa cho rồi xong cái thiêm thì lâu thế Malaysia cho restaurant ăn tu đấy rồi xong thiêm tất cả sẽ ăn phát cho ăn thiêm nạc cái show được lâu thì gì nu bắt cho ba cho thả chân đi cho ok ba thả chân đi thả chân đi về để cả tắc thì xia chân ba chặt lâu nặng quá cả chim mà cho thả chân mà sẽ lâu cho castingจะจับแข่งในดูมีค่ะนังบ้านอีกแล้วตัวมันสาพี่หากันดูมีเจอ Do you want to be the change that you want to see in your people life or the life of your followers 就这 John Maxwell 呢มาที่เชื่อม If church leaders cannot lead themselves they cannot lead others. Leaders can never take others further than they have gone themselves. For no one can travel and without until they have first traveled with him. We teach what we believe. But we produce what we are. Scholar we have become adept at exploring outer space, but we have not yet developed similar skills in exploring our own personal inner spaces. Exploring your inner spaces. The longest journey of any person is the journey inward, not outward. Chúng ta share awareness about the true identity mà xin tất cả ý nghĩa cái gì, can xin tất phiền ý nghĩa là cái gì, how that là gì. Question number 1. Question number 2. How ni da how na si anting ha. Midang ni mo anting ha. How da na si. How ni da how na si anting ha. Who defines you? Theologian Panechini. As church leaders, we are constantly in dangers of letting the terms of the created world define us instead of God defining us. False self-image. I am what I do. Mak ni kan nang mak ka define mo. Maka satan ni Jesus sina atok fut nak pakat na kasi. Atak tak Jesus jo. Satan ni mak lung tau lung he chang rewa chang kan ha de. Achang kan lau sama Jesus jo asina tak ataw de lo. Tok fut na kasi. Mak chang reo lung kha chang reo achang kan lau song Jesus asina sa tao lo. Apa tidak I am what I have. Mahe false self-images. Tukfot nak panyanak Jesus sinap. Satan ni kamaya fake katira ko nakabia. Mafalay jung umit reveal tekan penalay. Jesus asina tataka. Satan ni halaw. Nek nak lo hasilaw. Apa cumnaka? I am what other think popularity. Tukfot nak cumnak. Jesus mak biakin cuma kai lo rakzuang. Rakzuang lai mi je ka wow antina wow superman antina lai an nan wan so na lai an so na lai
you will become, very popular. Popularity is no. Kasi not based on what I do. My true identity not based on what I have, what other people think. Just have to be emotionally healthy. Kan technique ka be ngai. Saint Augustine is in that boy Lord, may I know myself so that I may know you. Boy ban nang makahal tak khop na tinga ke ma ai ho ta ka si ti ka rakka fian der ting thazang. Ma Augustine thazam na kini na kan thazam na CBC boy ba kan hatta. Not 10% asila the 90%. Atang le ka iceberg tang ya ummi ki ma tak ka hatta ti ka kan thazam na CBC. Apa ni nak lungtin chan kau nak tinggal apa ni nak self management kasi. Self management kan tibi tu maklema isap kat kau nak, maklema iu kau nak kasi. A definition tu your ability to use your awareness of your emotion to stay flexible and direct your behavior positively. Maklema lungtin isap kat tibi tu tinhun isu kau nak kasi. Controlling one's emotion, managing your emotion, thinking before acting. That's self-management. Self-management kan tua lau tika zeh kan nun na tak chun ka du di sia chun mei tang volcano ye tak chun mei tang chun apok tika poison na sa u ka chunga. Apok nua chun apong kam hram pia kêu khóc thì lâu, chinh cũng kêu khóc thì lâu, cha. Rồi tu chéo cái chỗ self management cái ngay lâu cha, cái nên là khi mà mình tập có cái gì, cái chinh nông liệt tu bao bia cái chinh tika, cái po phải hồn thì lâu, cái phải chăm hao mà cái hồn thì lâu, follow cái ngay thì lâu, mini bị kan sab sa kan ti chang zero nga ta lack of self management chin kan su khao lo cha se nun na cha mi cha lung chin control ding a be pingai voi kha ta New York kopia city a kan pastor pa chu khola tong he Uber taxi achi malia traffic jam leo khasi kha taxi driver chu pakhat bit chalau pakhat chip te kan ho pakhat pa te ka len tlom te choi pastor pai chit mi moto kha a hoi pa ni du pa asik du pa bit chalau kha everyone in come du pa ya chip te ka du pa chip Asinan pastor pai chit mi taxi driver pa hot tak lau dai te lo alet tu lo oi le nai chim mi kha dai te lo ma kal tro mong kla mai adong na ka to station jan pa an pan te ka pastor pa kro ha jeitin no hole na ni nang ma tokin bechalo in an ti mi zero nga tan na let lo tin pia hal te ka taxi driver pa ma na ka mo an emotion kha chung le ka het ti lo an emotion ka athnom tak sa akhat tok cha an lung chin thurnom an lung thin athnom via te apung ka trust ken ka khat tok chang cha ale nga hlon an du ye ke ma ka lung chin so hlon ni ka du asa ka let ve ajun ma thurnom kha ke ma ai lung chin so alu lai ka du lo chu cha zai man let lo ten ka mi si ma athun nom mi vial te ka nom pung chonga ka nom pung chonga lut vel ha se ti ka tu cha nom pung in ka khal mi si wow pastor balachim mi wa pastor chevkan Christian Freud tu chevkan taxi driver ba atuk lo mi
tampi kan sekolome. Sa Bible ni, tunagan chimen na lungka, cha din evento. Kan chimton mi jo, mini pe aka chidung tem chude, mani pe aka tigit chude ikasi. Tak diyan, no one can make you angry unless you agree to be angry. Man akan chitkan puntar kaulo jo. Nang manol si jo, amani pe bani akati, amani pe criticize chude, amani pe chin hung dingi akatua. He makes or she makes me angry. Kan timi jo very childish emotionally. Ni dah kan chimman tu kan emotional infant boleh tu amese. Amani tingkah hung dia. Saya jada dengan akan cakap hong ni dah katin hong dia. Nalung tin tu nang mani the control kau ah. Mak pani mak anu ni katin nak hong dia nak dia sia jun. Nalung tin control nak kah minang kucuan dia. Minang kah nalung tin nak control dia asia jun. Lunglop na duktan sa mga anmasin na permission na halahaw lai. Na tinahong tan na anmasin, katin kahong kaulay mo di hal. Just all your emotion. Do not let other people control your emotion. Do not empower someone to control your emotion. If you empower someone to get you angry, you lock yourself into someone's book. Once you lock yourself on someone's books, you need a key from someone to open it. Take responsibility for your own emotion. I own my emotion. My emotion doesn't own me. India, Hollywood, minta be celebrity na ikan salty ka. Body ka cha ni dise. And my body protection na kinta asinain anong tinan protect low dise. Tu sa lung zo in le emotionally atam low bi tampin umi ma le ma itang tiang. Tuah mi menung tampi minta ni awna ka they forgot to guard their heart. Just akan macam ni ada pingai. You say what you feel today. Ni ni aja nalung chin umi bau na chin hong pok macam. Dunia jun tua jun nalung tinu mi kana chim. You say what you feel, but later on, you will feel what you say. Makasih sah. Tua jun kan chim mi pau kaka chung ni umi pau kan chim kasinain. Hai singa, mak kan chim mi ka kan feel chala. Abi pingai kan tinong sana volcano bantu kan silo pingai abi pingai. Jadi tin lung tin control nak ning jahin, tin isut nak ning ja. Theory pakat umi jo PRC formula this. P kan temi to pause before reacting. Jika dia pause na chim hana na tuah hana na chin ja hong jang kak baju minum pong se, minum pok chin hong kau lo kan lo, sa chin na hong jang. Naikan pakai set away number 1, number 2 aja pause. Parenting hat mulai bana, kecil itu lung sau nak ke pada Cawnpiaknak patient ni number 1 ada B je masih kata. Jadi patient lagi nak lung ting control tinggi, kan practice how kata. Control ni kecil itu. Na father, na cina hong ja, macam mana lau ja, tung na du jang, cip na la jang. USA ni cik jo, hanker jo, ang kita nak dengan company ni untuk kan nula ba ni jen, file tuk nak kan pangpiak company nak ni tesa antu pakai lo. Bilang ni, makasih pas, nak tahu
จังไรนั่นดิจิกขัดเต้พอสมันหัวชิมชันไอ้ดังขึ้นไร Number 2 R จุดใจดาซี that's a reflection on what and why of feeling zero ดานั่นที่เรา why reflection ในตัวฉันนะฮะ parenting อ่ะ research อันตัวมีเจอที่หนูนี่ฟ้าตุกนี่นากินหนูเล็บปานนาเกจะส่งไปจอันที่ห้องรวงอะไรนะสิจะหนังตรงนั้นที่เราห้องติดกัน reflection ตัวจะสี่รวงอะไร number 2 C and number 3 C ปัจจุบัน choosing the appropriate thoughts and action แบบนี้โอเคก็ที่เราห้องโอเค control จังโอเค reflection ตัวจะอะไรจะเจดีนักชิมไล choose ประคันเอาที่มีเจอCognitive Behavioral Therapy กันที่ CBT จานเราจะมาจะเรียนกันเรื่องจังไรประการแรก first step to acknowledge the emotion by verbally and confessing the emotion. Number 2, to restrain an immediate response to follow time, allow time for rational evolution of emotion. Number 3, examine the root and the stimuli of the emotion and determine what was said and what was done to arouse such emotion. Number 4, to choose to take action that will honor the Lord and bring glory to God. By TBC, continue to say. I don't know about the 7 habits of highly effective people to me. Stephen Convey ni jang chim ve mi jo. Chin thong control na ning acha jem jo pause between the stimulus and the response. Stimulus and the response. Stimulus check kakachim mi sila mo. Stimulus check ka sila mo. The long tin stimulus. Okay, apa chum laga? Atam tu na skip lah katil hau mak biar te skip ding sini ketua mi kecil ni haji. Saya tu nak saya lalu ni extra time agak pay ni pengantin agak lagi lah. Apa tu nak self motivation? Maklum lung thok tam nak ha. Maklum lung thok tam nak. Lung motivate yourself. Jadi saya kapat kain. Ahow man. Hoy kung kung ilaw. Basta na kapan nilay minum law. Kan siya ng nga hoy kung kung ilaw. Katado. Hindi ka naksiyang kakain. Kahoy na nani naman set introduction ang tuah. Set introduction ang tuah. Kay tutubig pagtututu kasi may engineering PhD ka di tang mahi ka PhD panhinaksi. Mabanto ka set introduce ang tuah kay mak ka an maay comparison ka tuah sa kanina sa katado ni kahoy na comparison ka tuah. Chuti ka arisa chuti da asi dia chun low self image kasi tang katado. Zuesia siang kaya ni karakrai, rengkun koram ni karate, kalunglam nak via, teka karuk cua akau. Atong naga jun karuk cua depression kena. Mak depression ni ka affect to my relationship with my wife. Kanu biya ka petek nak ka affect. Atong naga pachin ka petek nak ka affect. Jun ka great tiang ka affect. Saya mesel pakat kadi mo ajun. Be then I don't to I totally lost my confidence. So tiga sa semester pa ni na so asik kau him law be nga so ka tubak law ang habal din ng bewa ati ka pe ka na so kati at self motivation ka to chan man hoy kung ngelaw Vai ka cho hoy ka ko lai ka ti lai bari ka kali kan ma bantuk Asian mi aube ka ti India ni te oh kasap pa India te ka sa ama ai hoy kum to sa tha lai ama ni tha da ka pe ko lai ka ti apo nga ka kali sister how is it going how are you doing ka ti ama ni chen
brother, simply sitting and reading and writing. Simply sitting and reading and writing. No, you are not the right person. Get to motivate her, make a help to that. Motivation ka pe khaulai the approach ka to bi sina. Simply sitting and writing ka eating motivate ka to khaulai la. Za se ka de. Man motivate to ka ngai ki lao. Atong self motivation ka to lai ka de. Ina ka lo ke ma self talk ka to thlang mai ba ka dir. Thlang mai ka dir e pakhat na ka Bible ka le. Ni da na chim ni ka emego day kan ti mi ka the image of God kan ti mi ka. Bible ka sam za som thum na ko chang hai li la ka you are wonderfully made in ke ma la ke ma ka chim. Thlang ka sam ke ma ka to pakhat na ka you are wonderfully made ka de. Apa ti la ka ti mi cho ai nang he pa me de na sinan pa sa bak na si ka de. Nang in nam he ka nan mo mi rang thom lai thom lo an mak to kin na thok ya cha ve ka de. Adong na me de ka nan mo kaกูเรียนกับมึงว่ากูเรียนงานนุ่มมิตรตาเนี่ยตัวเขาปานสิกันกันที่นั่น self motivation ไปกันเจอกันนุ่มเบียกันนี่เลยกันนุ่มกันนุ่มเขาตั้มตุกทั้งหมดกันตั้งมาเรียกว่าเห็นกูเรียนงานเพื่อมิตรตาเนี่ยตัวเขามิตรกอตั้งมานั่งมาตัวตาสักอะไรกันว่าเนี่ยกูเรียนการเรียนกันนี่เดียวกันนี่ชิ้นบุกกันอามาส่งจับบักเว้ยกิจกรรมจับเป็นกับป้าเนี่ยป้าหนูเห็นการเรียนภาษานักศิลป์กันดิapa hikna kali dodi rawa arwang so apa thumna apa lina asiswa lai ka phang tok ati ka phaba de ha sang kan nu pi se ka chim ni cho nak ma he ka first love chu na sila wa sang ka last love na si motivation ka to ti ka khan recovery self recovery tha kan dei chang chu ti kaกันลงสินทาซามันได้กระเป๋าสิมาเกมะเลยเกมะมาเป็นกระเป๋ากันท่าแล้วกันนี่ตักซะ I was completely exhausted after living someone's life for 6 months ก็หอยเล่นโลกระทาบ้าตักซะจะเกมะเลยเกมะกันที่มีโจThis is my life, the life that is given to me, and it is this life that I have to live as well as I can. My life is unique. Makasih self-motivation. Start. Speak your own thoughts, your own feeling, your own idea. I stopped borrowing too much from others' ideas. I stopped crying. I stopped copying too much from others. I stopped trying to be someone I'm not. I also know my limit. I know I'm not a Superman. Superman kasi lang. A positive response ka to kasi na si dia chun kachung le kay ma pachena ka pe mi kapil chungi pangpa apar ka putang. I start counting God's blessing instead of complaining. Jadi how man motivation kato tu kangai lau kau na in self motivation kato tika kalung tiang dam cha kasiang cha den kali kau cha kalung self motivation. Thala kape tu kami lau tika. Nang mak ka Bible le patien ve thazaang ve apali na social awareness to zapidu lak thai le khat kasi zapidu lak thai le khat one's ability to identify with and understand the wants, the needs and viewpoints of others mitang I thek na kan khat kho kha ase tu ta ma tu ken kan thek kho na dinga se care yourself. Self-care dan timi abe pingai ngai ma le ma tha de is self-care. Self-care is never a selfish act. It is simply good steward of the only gift I have.
apanga naga relationship management midang he ipet like khona teamwork to khona khase pakhat le pakhat lungchin iton na pakhat le pakhat pia iro khona pakhat le pakhat pe te nak cha te achan tan nak le zop khet na ma bentuka ase hoi kom he rian 20 khot nge pe pi ngai we khata jes ka phat ka te ya ke tu ni nai pakhata 20 bucks kan no pi ni ka ka boss pa jo angry issue ni mi se anger issue ni mi se anger issue chi ta hung ben chin nong ben hoi ka he rian tu arun chen khau lo alung sin tu cha ba ka chip na nai 20 bucks chip a pe don asna chin hung ka su khau ba lo anger issue ni cha 20 dollar kul nai phara ka hoi etenu ni nai pakhada ete ba jizat na ho akati nai pakhade ka rian ton man cho $10 si ka hoi ka boss bai anger ka in ton man akan 10 bak ka mu ka di chu cha ko bi cho $20 anger is hoi kom he din ton ti khona USA in why people stay in their current job timia HR and research and taught me to good relationship at work more important than salary they can say oh check out the zero ada mari and don't tiasan number 1 I have a good relationship with my boss it's not about salary number 2 I enjoy my job number 3 I don't have another job to go number 4 transportation number 5 the pay salary chen number pangalong na ken au ni ase chu cha adong na ka chin lu mi cho poli model pakala simi Timothy sina chimmi raise up a Timothy bang tuk long chin le tra atam mi nau tam raise up kan to lai arong cho rian tuan tam pi kan remind clear achievement the next generations second generation like 1.5 generation are we call to the he and ma long and say ma man to kin and try khot na bin cha we have to be emotionally and spiritually healthy and be long tin de le khala le adam mi foi tu nan si khot na bin cha but kin ya thar in tra chwa be ko se kai lom thank you so much